Мырзахит, мына ука, сенен алған аппарат мына açıp çıktı 21 күндө. Мына Куда қаласа açıp атат дагы. Азыр мына сауар качкан чөжөлөрдү мына башка идишке алып салып турабыз. Мына коробкага. Мына жаман эмес, почти барлыгы ачылып атат ука. Рахмат. Assalamu alaikum туғандар. Мына аппарат Оштон заказ беріп алдырдым деді, Мырзаулық деген. Автоматический. Өзі açат, өзі айландырат. Бүт суыны 4 күндө, 3 күндө бір суыны қарап қойсаңыздар болды. Қалғаны өзі açып шығып береді. 100ден ашық тұқым тердімеді. Bir ай мұрын болды келгенеге. Азыр жүжелер шығыптыр. Ошо жүжелер шул аппараттан мындай болып шығады екен. Мен Адлерский жүжө тұқымдары, жалаң Адлерский жүжелер бұлар. Шунда аппарат жақсы, сонун екен. Заказ қылсаңыздар болады. Шу номерлер менен байланышсаңыздар, иелерімен байланышасыздар. Аппарат жақсы, автомат. Өзі айландырып, өзі ачып берет, суын эле карап турасыздар. Калганы жақсы. Азыр енді мен буга котором жүжөлөрдү, чыккан жүжөлөрдү. Эртеге тазалап туруп, кайра дагы тұқым терем 100ден ашык. 112 батат деген, бирок тұқымга карап тере берет экен. Assalomu alaykum jamoat. Inkubatorlarga zakaz olamiz. Bu inkubatorlarimiz pony avtomat. 220 ga ham 12 voltga ham ishlaydi. Mana to'kdan sug'urganimizda 12 voltga ulanib qoladi. Qaytadan 220 ga ulaganimizda akkumulyatorga ulanadi. Pony avtomat 2 soatda bir o'zi tuxumni ag'daradi. Inkubatorimiz ichida komplektlarning ichida suv quyadigan varankasi, genopleksi bo'ladi xolos. Materiali sandwich panel. Qattiq materialdan. Bunga 100 ta tuxum sig'adi. Buni aqchasi 10.000 so'm. Qirg'izistonchaga dastavkamiz bor. Bu inkubatorlarimiz kichkina. Bularga 80 tadan 66 tagacha tuxum sig'adi. Bular kichikroq. Bular ham pony avtomat. Endi bular hali tayyor bo'lgani yo'q. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Biz O'shtog'i Aravanдағы Мырзахит akadan inkubator aldık ele. Bugün 15 aprel. Xudo xolasa açıp çıkıştı. Ikinci partiyalari bu. Shunaki 80 tuxum bastırganmiz. Dagı cheki почетханалар бар. Shunaki жақсы açatgan apparati bo'lsa son. Assalomu alaykum ahli jamoa. Kim inkubatorga qiziqsa, tovuq 7 xazinani biri deydi. Qiziqqan odamlarga inkubator zakaz qildik. Aravondan Mirzohid degan boladan. Men Noqotdan bo'laman. Dastavka qildik, pulni tashadik. Xudo xolasa mana ertaman tashagan bo'lsak, abitdan keyin yetib keldi. Hamma yo'g'i joyida. Mana hamma yo'g'i ishlayapti. Svetlarga yoqib qo'ydik. Xudo xolasa endi ertadan tuxum topamiz, bostiramiz. Inshaalloh yana nasib qilsa ikkinchi videoda ko'rishamiz. Assalomu alaykum jamoat. Mana bu inkubator apparatdan olib foydalaningizlar. Adres Aravanda. İnşallah 2 jol açtırdım. 3-cü jol qoytam hazır emi. 105 ta 110 ta tuxum batadi ekan. Polniy avtomat. Только şu suvunu qo'yib qo'yasizlar bo'ldi.
Men çöcelerdi açtırıp, çöcelerdi çıkarıp satıverdim öyle. Hadi qolgani shu. Chiqib o'tadi çöceler yaxshi. İşte gap yo'q ekan. Akkumulyatorga ulanadi. Zo'r. İşte shu. Mana bitta inkubator apparat oldik, rosa yaxshi chiqdi. Hamma jo'ja ochilib zo'r. Lekin qiziqib yana bitta olaylik deb, mana bitta olib keldi bizga yangi. Hozir bunga tuxum terishni boshlaymiz, xudo xolasa. Zo'r ekan inkubator apparatlar, va shum gap yo'q.